Kawe ka kentei na Asam, ka bakerteng ka Rusmika Hojai, ka ba arpun Rusnam Karta, ka balajar ngai natu ka Santarik menta ubenai. Ka batmu ban let sa Delhi na banta ka eksamin jong ka Railway Recruitment Board RRB. Layatu balalap yaka bakalayap. Hajan kawe karut jong kawa, kabadon hapo kajala Uttarakhand, haka ilaka Pauri Garhwal. Haden balalap ya kamet jongka kabala klatno, kibor penyaj kilapa ya kamet jongka banle ya ka eksamin, kipulit kilasdang ru kajing toket halor, kijing jia kibelaja, namar kajing yap jongka. Arngut kipriu kibayajan, Heman Sharma na Mohen Dargar, jongka nong bat Delhi, bat upanka chkokar, narop tak jongka jela Haryana, kila syakem banyo kajing toket. Namar kidei kine ki arngut ki bala pentip kamenchua, ya kajing ja jongka Rusmita, haka tanat jongka Shipuri, bat kilakam bakala syarong no hakawa. Kane ka Rusmita, kadei ka nong snong jongka snong Hojai, kabaha papo di Mahasau jongka jela Asam, haka ba kalaya keren kadu bat ka kemi jongka haka janmit jongka Santarik menta ubenai. Haka ta kapor baya keren pun ka kemi jongka Rusmita kalaya tu bakala kedau ya kajingwan pai dakarel kajing keren ka baki bahaying jongka kisyam bakalong ka baper bat ka bataukia bha da ka basuba bakala bandon hapo kajing syap penbor kumta ki bahaying kilasdang ikajing persang banwat ya kajakasa jongka. Hakini kisni baladep UCM jongka jela Asam Himanta Sharma ula pentikna ya kibahaying jongka Rusmita baki ai kajing kersan kat kabala banwat hadu banda syam yaka kumta ki bor sensar haparo arteli ki jela kilasdang ya terilang kat banang yat kajing toket. Tangkine ki video balengkot kublai sibun ngin sekedupat haki wepat ki video ki bakum kini.